Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Muhammedin Resulillah. Münasebeta İd-i Ramazan'a 27 Ramazan'a şeba Leyletul Kadir Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem خير رمضان خير İslam ehemmiyet Ramazan'ı da خير Ramazan ehemmiyet şeba Leyletul Kadir da. روز ليلة القدر اب حاضر لآخرنا هاتي حاضر كرن مولد پیغمبری علیه الصلاة والسلام قبلی مجلس قمپه و بلدیه قمپه و سایر قوم قرولشین و اب خدمت هاتي كرن اب مولد حاضر داين و ملتها رب العالمين قبول بكت ان شاء الله جدي قبول بت